Aprang sih kardom kaduk kavi la karbeti 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame la pen pinia bangen ili nali to maphan karbiang long arlo keklang awreng warsa ya putaksi labang so video long nang than pachini ponik po la pen nali tum stame labang so video kicheng ben kijur an kilang ya phansi ni lihin pen stame tuning riglo la pen nali tum jong si labang so YouTube channel long nang kahumri milang polote labang so YouTube channel ka ching hondo polote nali tum subscribe igon lapena duhes tami belarjan thegloi hodak tami nali tum berik denon lalo pulte monon pinili ajada son mate ajad update le labang so YouTube channel ang upload tami nangli tum mobile long an notification nang klip nangli tum tami birta kilong da pranya fan tangte pathiek pen labang so awreng warsai aputhak le lang pononang lapen thiek pen chithan pononang Buthonang litum hani lidak nang piklang pon ekpo labang solo bang kenang litum stami thek pon long ekpo penang an lason social media long stami kethek long letum stami dutai lang lasi nili buthonang litum mandak pen thiek penang than pachini pon ekpo labang so wareng warsai puthak lapen litum la screen long stami lang pon igon application are invited to fill up the following weekends post of the teaching and non-teaching staff in Deopani College Santipur, Karbi Anglong, Assam Santipur, Director Deopani College along stame teaching staff and non-teaching staff dak awreng warsai bang dak paklang pon iglo lapen teaching staff along bang kanani tum serial number lang pon igo subject lapen dak number of post bang kan ans domala bang tanili nang tum han klar dak lam dak penang than pachini pon ikpo lapen nang litum lason sona video kelang long veria fan labang so YouTube channel labang nani tum kaching hon pen subscribe igon lapera duhes tame belarjan theklong igi labang so dim stame ber igdenon lalo pulte nili ajada sonne labang so YouTube channel long upload stame nang litum kelong da prangya fan lo tang te padar depin men pangcheng pon nang aplang sidang number 1 nang litum lang pon igo economics a subject aphan dakithom an apus do lapen number 2 along bang English a subject aphan dak hini do lapen number 3 along bang education a subject aphan dak hini apus do lapen number 4 history a subject aphan dak number ingsi post do lapen number 5 lang bang SMS a subject aphan dak number 1 weekend post do lapen number 6 along bang psychology labang so subject aphan dak 1 a post do listening khang abang phumate abang phiatum nalitum try don igon lapen jog don igon lapen puthot da qualification bang la haya subject aphan bangke ki uning bangke MA ki pas tang abang phu mate abang phineng lapen age limit dak 38 years anse dak bi pon iglo labang lapen thak an bangke dak long lelo labang so post long bangke lapen non teaching staff polote labang chithan polana serial number lapen post amen lapen number of post aprang si number 1 along bangke librarian dak ingsido labang so post lapen number 2 librarian barrier dakta ingsido lapen number 3 lang bang night chukidar dakta ingsido lasening khang abang phu abang phietum jogduni pulde dakta jogdun igme lapen qualification bang librarian long bangke MLB laki untang nang pola pen librarian barrier long bang SS pass and chok lapen night chukidar bang SS LC ke pass abang phu nang pola bangke lalo lapen all the applicant are request to submit your testimonial in the principal office within 15 days of publication of the advertisement lapen la advertisement klang dat pen 15 days an sikang hong chot pol lapen ning hang abang phu abang pietum nalitum principal office ang dampen jogdam ikmil lapen dak principal bang deoponi college along sinalitum dampen humri dam iknang po lalo lapen kai planning labang kenang litum lason la Assam Geze part 9 labang so standard form along fill up nang pola pen ko sopus nang litum ko sopus along siki jog dun man labang sopus dak tok dun ignang pola pen nang litum kinang so documents pa bondo nang po photo pa bondo nang po na pen nang litum labang so college along dampen stame hodak si nang litum jog ignang po jola ancol ke planning a process bangke lapen last date bang lahela la so advertisement klang date pen dak 15 days an singhong chot po lapen aprang bang mate aphit bangke jogdun long ikelo nalo nationally tum labang so apos mate labang so wareng warsai long si claim den ning hang polten nali tum tuning rialo jogdun ingo lapen la son sana video kilang long veria fanali tum labang so YouTube channel bang subscribe iknang po lapen video to lang misen polten nali tum share igon Karbi Anglong adang mate Karbi Anglong arad do anstame palang iknang pura
tang te bini a video long bangalat pathek pen la an chot lo la si mo pena puthot kaprek a video long le chitong thunang tang te dome thak me kaduka we karbiti 2.0 YouTube channel long kilang ra do an ban stame nilhin pen kardom.